अरोइबा पाउ कुनगा सुबह भारत रंग महोत्सव 2026 मणिपुर की गवर्नर अजय कुमार भल्लाना कलर्स रिपर्टरी थिएटर की श्राइन प्ले हाउस हौदोखरे। कोकोमी की मणिपुर कनब खोंचत हयेंग चटननबा सेम साबा लोइरे। असेंगबदी नत्तबा असेंगबा माना सोशल मीडिया दा थागतुना मियामबु लामना चटहनबा याबसिंगदगी अखोई चेक्सिनबा मथौ ताय हाइना मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली स्पीकर थौचोम छैतब्रतना हाइख्रे। जियोग्राफिकल बाउंड्री काइद्रबसु अखोई मसल मुक्नदुना लेरगा अपुनबा मणिपुर ओइरी हाइबे यारोय हाइना एमएलए के एच जॉय किशन हाइख्रे। अमदे मालेम द चौखलिबा लेबाकसिंग असि मखोई मखोई मपा मपुना थंबिरंबा कांखुल लिकलम अदु ngaktuna थंबा ngambagini हाइना एमएलए लौरेंबम रामेश्वर मैतैन हाइख्रे। खुरुमजरी ISTV की पाउ मियंग ताबिरबसिंग बुतराम नौचरी हौजी पाउ संतोन पिजरी। कुनगा सुबह भारत रंग महोत्सव लिसिंगनी कुनगा तरुक मणिपुर की गवर्नर अजय कुमार भल्लाना कलर्स रिपर्टरी थिएटर के श्राइन प्ले हाउस हौदोखिबा थोरमदा मणिपुर खक नतना इंडिया की थिएटर रतन थियामना मालेमदा मसक ताकलमखि हाइना गवर्नर अजय कुमार भल्लाना हाइख्रे। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा कलर्स रिपर्टरी थिएटर का खुशमनदुना लंबोई खोंगनांगखोंगदा लेबा कलर्स रिपर्टरी थिएटर दा पांगथोखिबा मालेम की ख्वाइदगी चाउबा थिएटर फेस्टिवल अमा ओइरिबा कुनगा सुबा भारत रंग महोत्सव लिसिंगनी कुनगा तरुक हौदोकपगी थोरमदा मणिपुर की गवर्नर अजय कुमार भल्ला संगनाइरबा अइबा मदे वाइस चेयरमैन कलर्स रिपर्टरी थिएटर ओइरिबा तायंजम बिजोय अमसुंग प्रदीप के मोहंती रजिस्टर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा अथोइबा मिथुंगसिंग ओइखिबगा लोइनाना अतोप्पा मसक नाइबा मियोय कयासु सरुक याखि। मणिपुर की गवर्नर अजय कुमार भल्लाना हाइखिबदा कुनगा सुबह भारत रंग महोत्सव लिसिंगनी कुनगा तरुक की एडिशन अमा मणिपुर की कलर्स रिपर्टरी थिएटर दसु नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा पांगथोकपा से रतन थियामना इंडिया की थिएटर द पिरमखिबा कंट्रीब्यूशन अदुबु इकाई खुमनबनी हाइना लौई। रतन थियामना कंटेम्पररी बु लौखतलगा क्रिएटिव ओइबा वाखलोन पुथोकलगा उटपंगंबा विजनरी ओइबा मिशक अमने। मणिपुर की लेजरीब कल्चर ट्रेडिशन आर्ट फॉर्म थांगता पुनमक असिना पुनसिलबा मसा की टॉप टॉप सक्तम लेजबा लमदम अमने कल्चरल फैब्रिक ऑफ आर्ट अमसुने मफम असिदगी हौखिबा रतन थियामना लमदम असिगी थिएटर खक नतना इंडिया की थिएटर बु मालेमद मसक ताकलमखि। थिएटर की लमदा मियोय कया अमगी मिटेंग थम्फम संगनाइरब अमा ओइखि। महाकना लेखिदबसी मालेम की थिएटर की ओइना अचौब मांगजब अमा ओइहौरे। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा पांगथोकलिबा थिएटर फेस्टिवल असिना लमदम असिगी थिएटर बु हेन चाउखतहनबदसु अचौब मतेंग ओइरगनी हाइखि। Manipur theatre, dance, music and ritual practices are not isolated art forms. They are living expressions of community memory, discipline and devotion. From the sacred Lai Haruba rituals and the grace of Ras Leela to the timeless strains of Penna and martial discipline of Thanka, alongside the rich oral traditions, dances, crafts and ritual practices nurtured across Manipur's hills and valleys, the cultural fabric of the state embodies an organic unity of art, philosophy and life. This soil has produced artists who did not merely perform for the stage, but reshaped the very grammar of Indian theatre. Among them stands the toppling figure, Shri Ratan Thiamji, whose life and work continue to inspire generations of artists in India and across the world. I commend NSD and Chorus Repertory Theatre for bringing this prestigious festival to Imphal and for honoring the legacy of a master whose life was devoted to pursuit of truth through art. रजिस्टर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा प्रदीप के मोहंती हाइखिबदा चही असिगी पांगथोकलिबा कुनगा सुबह भारत रंग महोत्सव असी शहर निफु सब कंटिनेंट तरेता पांगथोकनी। फेस्टिवल असी थिएटर की प्ले उत्पखक
adu natte achauba festival amani Imphal dasu festival asi pangthokpagi maram asi mafam asina theater ge laboratory ama oiraga lakli National School of Drama na artist kaya ama puthokpa laikre adubu school asina Ratan Thiam gumlaba atopa anishu na puthokpa ngamkhidre mahangna NSD dagi thokraga Manipur da hallaba matung Manipur gi play kaya bu malem gi mafam kaya da utpa ngamkhe mahangna ariba classical play kaya bu khankatlaga modern style da puthok tuna utpa ngamkhe mahak kumba mioi amana leifam thokpa mafam aduda ekhoi nadi pukhat piba ngamdre mahaki theater ge brand ambassador amani mahakna laikhidaba numitta leipak asigi theater khudingna punna awaba phongdokhi madugumna artist amana laikhidabada tawkhidre masimakna mahaki mafam taklibani mahakpu ikai khumnaba oina Chorus Repertory Theater asida 25 suba Bharat Rang Mahotsav ase pangthokpani haiki नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ने बहुत सारी बॉम्बे में बहुत बड़ी बड़ी सितारे पैदा किया है, लेकिन रतन ध्यान जी जैसे व्यक्ति शायद नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ने पैदा नहीं किया है। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जैसे प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन में पढ़ने के बाद इम्फाल में वापस आए, मणिपुरी लैंग्वेज में प्ले बनाए और सारे विश्व में दिखाए। मणिपुरी लैंग्वेज में प्ले बनाने के बाद सारे वर्ल्ड में जो उनकी जो स्टैचर था, जो उनकी पहचान थी, शायद और कोई थिएटर पर्सन इंडिया में किसी ने नहीं किया। उन्होंने बिल्कुल क्लासिकल थीम को चुनते थे, कनभारम, गुरुभंगम, कानुप्रिया, जो देश हजारों साल की जो जड़ है उसको पकड़ते थे, उसको मणिपुरी लैंग्वेज में करते थे, मॉडर्न स्टाइल में प्ले करते थे और सारा विश्व में, मॉस्को में, ग्रीस में, यूएसए में, फ्रांस में, हर जगह जाके दिखाते थे। ये हम जितना जिस स्थान में पहुंचना चाहिए हमें पहुंचाने नहीं पाए। जो व्यक्ति अपने जड़ को पकड़ा, देश की हजारों साल की ऐतिह्यों को, क्लासिकल थीम को पकड़ा, अपने लैंग्वेज में प्ले बनाया और सारे विश्व में दिखाया। 25 सुबा भारत रंग महोत्सव के इम्फाल दा पांगथोकपा एडिशन असिगी अहानबा प्ले ओइना Chorus Repertory Theater ge laikhidraba theater director Ratan Thiam na direction piba Dharamveer Bharti haina mingthonba theater play utke Lisingani kungohumdoigi me ahumdagi tholakhiba irangna maram oiraga tangdu laitadana matam sangna lakliba oirakliba phibam tanja asida lamdam asida khundaminariba yehlo phurupsing amata oina punsinduna India lainga ki mathakta akanba kholaw ama launaba hayeng January 19 da Manipur kanba khongchat ki sem saba loikre Kokomi IPR sub committee ki convener na thorokpa cherol amada hayeng numit asida sintha lepiduna miyam gi khongchat asibu mapung phanbina ba mangjong nana lauthokli khongchat asigi sintha lepnana ba haijeriba asida mai isingamari leina ba debakarma amade ana ayek loinana oil pump sing sintha lepa asida konsiloi hairi miyam gi khongchat asi yenglaga district administration amasung Manipur police na jackson thorang lokhatpa hokre Coordinating Committee on Manipur Integrity Kokomi na sinduna Manipur kanba khongchat hayeng chatkadauriba se United Clubs Organization Kaisham Thong Ward number 9 amade apunba maira paibi lupna saugat kani amade miyam na khongchat lakpa matamda Kaishampat Leimazam Leikai Yaifathoni Community Hall mamangda miyam bu taramna okpaga loina na thaknana ba ising yanthokani miyam na su Manipur kanba gi maruiba khongchat asida saruk yaminasi haina United Club Organization Kaisham Thong na apil torakli Jinda yamna manang ngangba asingba dinataba asingba mana social media da thagatuna miyam bulamna Lana Chatlan Bayaba Sindagi Equi Jackson Bamatautai Haina, Manipur Legislative Assembly Speaker Tokjom Saita Bratanangasi, United Youth Organization Shingjamai Wangma Begabati Lekai Linkat Kibagi, Jahi Yankai Gamanga Suba Mapokumon Thorum the Haikre, United Youth Organization Playground Begabati Lekai Community Hall Shingjamai Wangma Begabati Lekai de Pangtokpa, Thorum Atuda. Medal kaya laur kraba UYO taekwondo player sing amadi club ki founder president secretary singda khudol piduna pung thogat pa amadi ikai khumna botke
Assembly Speaker Thokjom Chaitabratana Club Amana Laikai Kaktanatana Laibaki Oibatabak Torum Kayada Susaruk Yaduna Lamdam Asibu Apaba Maikaida Puna Honabada Achoba Todang Lori Bani Haiki. Swagi Eliasiki Nuju Nusa Katan is in the Pipi Lowley, Mr. Akoi Miabo, Kohima, Nuai had my Habituma, a Honajake, Habituma Hajake. Geographical boundary Kaidrabasu, Aikoi Masel, Muknaduna Leraga, Apunba Manipur, Oiri Haibe Yaroi Haina, Tangmaiban Kendriki MLK as Joy Kishana, Jayan Manipur Dance Academy Auditorium, the Pangtokiba, Kulachandra Nitauge, Marbutra Nitoi Shubaleki, the Bagitorum the High Crate. Justice Committee on Anglo-Manipuri wa 1891 Martyrs and Freedom Fighters of Kanglai Park, Manipur, Amade, Ningthem Cha Ningsing Lupna Sinduna Pangtoki Batorum Aduda, MLA Joy Kishan Namakataraduna. Manipur da Laiminariba Purukudimak Nungshi Chanana Laibadu, Apunba Manipur Oigadoribani, Apunba Manipur Sagat Pada, Ningtau Kulachandra Yauna, Maribak, Maramdam Gidamak, Tawai Takraba Ato Westingi Wakalon Chenba, Matautai, Laibak Nungshiba Haibasi, Wakan Nangangba Adunate, Tamoida, Lon Natangadabani, Matang Chabada Tabak Oin Utkadabani, Hauzik Mang the Taduna Lady Basti, Tangdu Laitaba Purakna Bahona Haibasini, Masina, Tung the Hiram Kudinda, Mangjil Tapa Lamdam Ama Oibangangani Haiki. Geographical boundary the Kaidraga, Aquile, Masen, Yana Base, Afapanate. Yam Apiko Wakolonda, Aya, Yungi, Kanga Sana Bugi Sagaina, take it, Tabak, Nina Lake Nagatimadu, Ijatim Shibin and Low Yarway. Matam Dugin talks in Aquaticari Pamami, Matam Dugi Pai pushing up. Where the Karipamami, when a Kariparatam Zeninga, we have seen him. In Itakulis and the Toram Diova, are in electoral terms on the Pamzaramba, Ijati Karipium the Lelingi, Manipusi Karipium the Lenido, Adukang Ragati, Nasi in Intawikunda, Lake at the art of Aduna, in Intawkulasandra Natana, Manipuri Puanida, Ireba Iram the Great Hawaii Katkipa, Iraga Iram the Majintana, Rambisje, Makoy Wakalons and Mapung Pana, but one of Ibisina, Huzi Ladyba, Akoy Totang. Malem the Chaukhali Belebaxing Asi, Makoi Makoigi Mapa Mapuna Tambiramba, Kankul Liglam Adu Ngakuna Tambangam Bagini Haina, Gairau Kendriki MLA El Ramesor Maite Nangasi, Gamgay Mayaleka Deleba, Kagemba Mapu Ibungogi, Nauna Sagataba, Sanglengi Urep Uyung Tambagi Torum the High Cray. Peace and Integrity Committee, Kiamgay ki Convener Chingakam Mega Chandra, Kiamgay Apunba Nupi Chaukatorang Luki President Moirangthem Sobita, Kagemba Committee, Kiamgay ki President Shandham Gandharaj Amasung, Lekagi Ahlaman Kaya Yauna Pangtoki Batorum Aduda MLA El Ramesorna, Nauna Sagadaba, Kagemba Mapa Ibungogi Sanglengi Urep Uyung Tamki. Tauramaduga Marilena na MLA na Matam Amada Aikoi Ipa Ipugi Kongol Liglam Karakaina Jatnarurabasu, Hauzikti Matamgi Matung Ina Aikoi Amata Oibaki Wakalon Mayol Chongba Haure. Ipa Ipu Singna Tambiramba Kankul Liglam na Ngak na Jatpa Matautai Haiki. Maro na khoina kyam goi delaiba khage mamadi mayangamba ani sajari ji mayangamba wari mam tabiramani akhoi mayadang cha hat ki wari adi khage matamda Manipur yam nungai yafen leramba mai matam toramba development mayam lanmi gi adi administration mayam leramba do khara laisang si nongna sa kanda sum lebak su hena khun su nungai pa par kadar wakhalonda khalaga ko mayam polaga sajabane Hojik laiba malem ahong wajidadi akhoi ipa ipugi chanabi je khungang sapane hena afaba aduga mayam su yam line sha woine haina kanjai kam ha ngasi malem chawkhalaba lebak mayam akhoi Saudi Asia da laiba China Japan khudamon Thailand laibjingda apa pugi la akhoi chanabi mangang challe adu ngasi malem da masak thokpa Adam leba amoy ngame ado khoi Manipur si matam amada khoi thawoinare tongan ba aning matong lore ado hojikti matam yorkone khangde ade miyang sum iho lakne khangde adum ayam ipai pu chana biji da mai onsala pu ui makha to onsan makeup to da Manipur si amngai badum leba amoy gna thajule Tauramadu the Sarukiakiba Kagemba Committee, Kiamgay President Sandham Gandharasna, Kiamgay the Ladyba, Kagema Macha Ibungogi, Sanglensu, Kendra Siki MLA El Ramesor, Maitegi Mitang Makada, Miamgaloina na Sabaloire, Atuba Matamdas Tangaragani, Masigi Makatarakpo ina Kagemba, Mapa Ibungogi Sanglen Asisu, Nauna Sana po Urep Uyung Tambagi Torum Asipang Tokpani, Masida Mating, Bangbining Basingidamak, Kagemba Committee na Tong Lao na Hangdun na Tamli Haiki.
ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯥꯏꯁꯪ ꯑꯅꯤꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯥꯠꯆꯒꯦꯅ ꯈꯟꯖꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯈꯛ ꯂꯩ ꯕꯨꯙꯧꯅ ꯄꯥꯝꯖꯕ ꯅꯨꯔꯥ ꯈꯨꯗꯣꯡ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄ꯭ꯔꯤꯖꯥꯕ ꯇꯧꯔꯒ ꯊꯝꯅꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯖꯔꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯌꯥꯗꯅ ꯍꯥꯠꯄꯗ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯈꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯏꯕꯨꯙꯧ ꯄꯥꯈꯪꯕꯅ ꯄꯤꯈꯤꯕ ꯊꯥꯡ ꯈꯧꯕꯣꯝꯕ ꯇꯥ ꯈꯥꯡꯁꯨꯅꯥ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯁꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄ꯭ꯔꯤꯖꯥꯕ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯥꯏꯅꯨꯡꯗ ꯂꯥꯠꯄꯒꯤ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯃꯤꯇꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯍꯜ ꯂꯃꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯈꯨꯡꯒꯪꯁꯤꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯇꯥꯟꯅꯖꯔꯤ महात्मा गांधी लेखिदबगी नुमित निंगसिंगबा ओइना मणिपुरगी गवर्नर अजय कुमार भलाना लुचिंगदुना स्टेट की थाकता इकाई खुमनबुटख्रे गांधी मेमोरियल हॉल द पांगथोखिबा मार्टियर्स डे थोरम अदुदा भजन सक्तुना हौदोकपगा लोइनाना अयुकी पुंग 13 चप चाना ताबदा साइरेन खोंगदुना मिनिट अनि तुमिना लेपतुना इकाई खुमनबुटखे थोरम अदुदा महात्मा गांधी की मितमदा लैसु कतुना इकाई खुमनबसु उठखे थोरमदुदा एमएलए थोंगम शांति एमएलए कोंथौजम गोविंदास एमएलए सापम कुंजकिशोर चीफ सेक्रेटरी सिक्योरिटी एडवाइजर सीनियर सिविल एंड पुलिस ऑफिसर्स अमदे लेंगा की मरुइबा मकोक थोंबा ऑफिशियल कयाना सरुक याखी खांगाबोक ब्लॉक कांग्रेस कमिटी न सिंधुना राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हुंबुटा निपान सुबा मार्टियर्स डे की थौरम वांगबलदा लेबा कांग्रेस भवन द पांगथोखरे MGNREGA बचाओ संग्राम खोंगजंगी सरुक अमा ओइना MGNREGA स्कीम मुथतपा यारोय बीजेपी लेंगाक यानिंगदे हाइना पेंदब खोलाव कया सुलावखे डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमिटी थौबाल की प्रेसिडेंट एन लुखोइना इंडिया बु निंग तमनब होनाबदा अचौब थौदांग लौखिबा लेबाकना बापू अमदे महात्मा हाइब मिंगथोन फाउब पीदुना इकाई खुमनखिबा गांधीबु नाथुराम गोडसेना नोंमैना कापतुना हाटखिबा अदुगुंबा लेबाके अथोइबा निपा अमबु हाटपंगंबा पार्टी अदुगी वर्कर पुंबा परा अमा तंबीरसी हाइखि महात्मा गांधी जे 1994 अदुदा ngasiगी निमित सिमक्ता नाथुराम गोडसे कौबो RSS की वर्कर अमना अतमना गांधी जी को रिवॉल्वर कापना मांगनजी असिगुंबा सकनायरबा बिजाति जाति खाइद्रब निपा हातपा ngamba असिगुंबा पार्टी सिगी वर्कर सिंगजे अखोय करिगिनो अखोय इंडिया में सा मणिपुर में सा अखोय मिकअप थोसी मोय मियाम से लाखना अखोय थबक तो बुम थोइना महात्मा गांधी की लेखिदबगी जय हुंबुटा निपान सुबा मार्टियर्स डेग मरी लेना कोंथौजम ब्लॉक कांग्रेस कमिटी ने सुसिंदुना अवांगजिरी दलेबा ब्लॉक के ऑफिस ता पांगथोकपा MGNREGA बचाओ संग्राम के वाकन मिफम फमख्रे AICC की मेंबर्स ओइरिबा हानगी MP डॉक्टर थौचो मैना कोंथौजम ब्लॉक कांग्रेस कमिटी की प्रेसिडेंट जी कालेंजाव कबु यावना पांगथोकपा वाकन मिफम अदुदा लाइश्रम नंदोना कांग्रेस पार्टी ना इंडिया पुंबदा MGNREGA बचाओ हाइदुना लाउदुना लाक्लिबसे मणिपुर गुंबा लाइरबा लेबाक्तदे मसिगी स्कीम असिना चाउना कानबा पीदुना लाक्लिबने हौजिक मणिपुर दा लेरिबा MLA सिंगना अथुबदा लेंगाक सेमदुना मणिपुर मियामगी अपांबा अमदे मखोइदा पिरंबा हकसिंग मतपीगनु हाइदुना MLA सिंगनसु मियामगी अपांबा येंगदुना लाउबियु हाइखि मियामगी सेवा तौबा हाइबसी आइगी इमुंग मनुंग नुंगाइनाबा आइगी बारी सम नुंगाइनाबा खल्लगा मियामगी सेवा ने मियाम MLA नि हाइना खंबीगनु मियामगी सेवा हाइस्ती लायरबा इना खुनबा अनंगबा पुनमक मयामसिउ मपु ओइना सेवा तौबदो अयाकी साइति तौनजनिंगी मसी मणिपुर से असुकी मति वारे अदो वारिबा असिगी मथक्सिदा अमु हेना वानाबो थबक सिंबिगनु अदो लाकदो 2027 इलेक्शन ददी ngasi केंद्र की प्रजा अमरी मणिपुर की प्रजा पुनमना माइमि पांग ओइरगा कनाबु मियांगु सेवा तौहनसिगे कनाना मियांगु लीडर ओइगा खुइ नुंगाइदगी हाइबतो येंगगा खनबियु No ST No Vote campaign ngasi Mitai Tribe Union MMTU na sinduna Kumbi College Kumbi gi conference hall da pangthokre thauramadu da MMTU ki president Salam Gorkishore treasurer TH Gopi Mohan amadi Kumbi College ki vice principal Jiban Kumar na presidium member sing oina sarugyaki थौरमदुदा MMTU की एडमिनिस्ट्रेशन सेक्रेटरी मुतुम चुरामनीना लाकदबा मणिपुर लेजिस्लेटिव इलेक्शन दा कैंडिडेट ओइगदौरिबसिंगना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 342 क्लोज 1 दा मैतैबु शेड्यूल ट्राइब लिस्ट दा चलहन्ननबगे चपचापा फिरेप
मथौदांग लौब ngamba amade laiminariba yelho phuruk khuding mapu apunba amata oibagi idea of Manipur da konsinba ngamba candidate ta aikhogi miyamna amata oina vote thadaminashi no ST no vote haibagi campaign puduna chatpa candidate aduda aikhogi miyamna amata oina leminashi hairaduna paisada arang arakta chaba thakpada ithak irangda ngauragumsi isagi hak masak khangna sinasi haiki amat tawai si sanana apunba idea of Manipur haidana dai kase masi konsan bangamba madu candidate to madu dai koi vote thada minasi no ST no vote haiba masi mokoi campaign main topic koi pura chalapa candidate dai ko me vote thada minasi koi paisa da mobile da chab thakparonda mangchen hoba damata koi saja surrender tawumsi Sawombungeta laiba ibudo nongdren pakhang balaibungda nauna sagadaba meeting sang ngasi lamlai kendra ki MLA KH ibom chana urep uyung tamkhre thawrong kamari leina na MLA KH ibom chana hauziki matam gi naha singna ahlaman singiwa taning dabagi hainabi ama leiriba si achum balichat nate yariba makai thakshi khasi mangdana bakhonasi aikoi mioi ba ama oina isana phatre khanglaba thabak sing pangthok tanaba pungning wakhal phathanana ba lai khurumnari bani aphaba purakna ba lai ningbada thawai yauna ningbana kanaba kaya phangani haiki District Health Society Thobal amasung National Leprosy Eradication Program Thobal Unit Anina Sindunangasi Lelong Primary Health Center da Anti-Leprosy Fortnight amasung Sparks Leprosy Campaign 2026 haudopagi thoram pangthokre thoram atuda Chief Medical Officer Thobal Dr. Y Nokul District Leprosy Unit Thobal ge Physiotherapist Kaisham Premita Lelong Primary Health Center ge MO in charge Dr. Rupachandra amade Dr. Brajena thoram atuge athoiba mithu Sing Oike. CMO Thobal Dr. Y Nokulna Leprosy Habilaina se Matam Chana Layong Masak Kangdoktuna Laying Horabadi Yamna Laina Pahan Bangambalaina Amani Matam Amada Leprosy Asi Papni Haiduna Losinduna Tambadagi Mui Kayagi Punsi Pikamnaki Amade Shoinai Hanke Adubu Hauzikti Medical Science ki Chaukatlapa Matung ina Laina si Matam Chana Kangdoktuna Laying Labadi Yamna Laina Laina Asidagi Kanbangamle Haiki District Health Mission Amadi District Leprosy Office Impal West na susinduna Lampelda Laiba CMO Office Impal West tangasi National Anti-Leprosy Day pangthok pagaloina na Ending Discrimination Ensuring Dignity haibathimda Spras Leprosy Campaign 2026 haudopagi thoram pangthokre thoram aduda CMO Dr. Fami Golmai Leprosy Supervisor S Joyshankar amadi CMO Impal West ke staff singna sarugyake thoram ga mari leina na Mahatma Gandhi ki photo da hailai katun ikai khumna basu utki National Leprosy Eradication Program National Health Mission Manipur amade Directorate of Health Services Manipur na sinduna National Anti-Leprosy Degi Thoram Ending Discrimination Ensuring Dignity haibathimda IMA Heritage Hall da pangthokre Thorunga mari leina na Dr. Lokendrona Leprosy asi mapung phana layeng bangamlabasu leprosy naba mioi singbu hanthana yengbagi chanabi asi mapung phana muthat pangamdre leprosy narba mioi sing hanthana yengdanaba tongan ba maikai dagi honamina shi haiki ana abdi fare maik discrimination di persist ho masi as long as even BC matam de discrimination se dum lena na bane hojita na ti BC mo to ko me ko mahawa ti ko na sumaya amna thajanare adi matam de ho santi nu gi magi cover ma devasi sabar ma adu crown ge de bada ni to ge de bada ma because of leprosy kana ma leprosy ni to ne ge di ho Krisi Bigyan Kendra Thobalna Department of Agriculture Manipur amadi ICAR Atari John 8 Umiam Barapani Meghalaya ga khusham naduna
कुनगमाथोई सुबा साइंटिफिक एडवाइजरी कमिटी मीटिंग पांगथोखरे डायरेक्टोरेट ऑफ एग्रीकल्चर के फार्मर्स ट्रेनिंग हॉल पांगथोकप थोरम अदुदा डायरेक्टर एग्रीकल्चर पीटर सलामना साइंटिफिक एडवाइजरी कमिटी SSC मीटिंग असी यामनमक मरुओइबा तौदबा यादबा मीटिंग अमने ममांग चही लिसिंग अनि कुनगमंगा दा पांगथोखिबा SSC की मीटिंग दा लेपनखिबा खनखिबा कया सिंग अदुदा युमफम ओइरगा कृषि विज्ञान केंद्र थौबालना मही मरोंग कया थाबगी नेचुरल फार्मिंग पाइखटपा अमदी स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम कया पांगथोखी लोइनना चलिबा चही लिसिंग अनि कुनगा तरुक असिदा करी करंबा थबक सिंग पाइखटकदगे हाइबा असिदसु मपुंग फाना खनरगा मरु ओइना ममांगदा थेंगनखिबा खुदोंग चादबा हेना माइ पाकपा ngamkiba sing adu yenglaga hena afaba mayon ama agriculture da purakna honaminna si haike KVK Thawal has also promoted natural farming during the period by setting up a demonstration unit at KVK campus in Thawal. The salient achievement of the year 2027 are setting up of a mushroom production unit sponsored by NABARD with monthly production capacity of 100 kg of spawn per month. This has been made available to the farmers. Dr. K.H. Premlata, SMS Horticulture Incharge Senior Scientist Head KVK Thawalna, Mamang Chahida Pangthokiba Thabak Singh, Kari Karamba Technology Siznarga, Pai Anoba Makal Singh Yauna, Puthokna Duna, Kanaraba Tungda, Hena Pagani Haiba Duda Yumpam Oiraga, Jaliba Chahi Lisingani Kungataruk Asida, Tabak Oina Pangthok Nanabagidamak, Scientific Advisory Committee Meeting Asi Pangthokpani Haiki. लाकदोरिबा 2026 असिदसु करंबा प्रोग्राम पाखटकदगे करंबा ट्रायल पाखटकनी लेरिबा सब्जेक्ट एक्सपर्ट तोगान तोगान बा SMS मयाम सिंसिगी टेक्नोलॉजी ट्रायल नत्रगा डेमोन्स्ट्रेशन से कोइना करंबदा पाखटकदगे हाइबदो कोइना हाइबा मीटिंग सिदा खनजरबा मतुंगदा कोइना यारे हाइबगी रिमार्क तो फंगजरकान कोइना मखाताबा प्रोग्राम असि पाखटजगदोरिबनी पेट्रोल पंप दा अकी तुजुंगबा पीबा अमदी अथिंगबा थंबा तौबीगनु हाइनंगासी मोइरांग थाना लेकाई गी नुपीसिंगना लेकाई असि लेइबा MS एलिडास फ्यूल स्टेशन की कैंपस ता वाकन मिफम चथखरे लेकाई गी नुपीसिंगना सिंदुना चथखिबा वाकन मिफम अदुदा पेट्रोल पंप दा अथिंगबा थंबा यानिंगदे हाइना थाबा प्लेकार्ड कया सुसिजनखी वाकन मिफम अदुदा सरुक याकिबी कुमाम ओंबी पूर्णिमाना ऑयल पंप असिदा था सिगी निपांदा बॉम पोखाई हंदुना अकी अखंग पीखरबा मतुंग लूप अमना अमुक पम असी फेब्रुआरी की तांग अमदगी मतम कक्तना थोंग थिंगदबनी हाइबा वाफम मीडियादा फोंदोरकपदगी वाकत मिफम असी लैकाईगी मियामना फंबनी हौजिक लैबाकी ओइरिबा फिबम असिदा लैबाकी दमक लैरिबा लुप कयाना खुनाय असिदा लेप लैतना मफम कयादा मखल कयागी डिमांड तौबा पीद्रगना बॉम लंगशिनबा अमदी अकी अखंग पीबसी तौबीगनु हाइकी लिदास ऑयल पंप मसी थिंजिन लगनी हाइबगी मख अखोय थेंगनजरे मसीगी मतंग सेसिदा अखोयना होंफम खरगा हंदोक पियो हाइदन हाइजनिंबगी दम अखोयना ngasiगी बिफम मसी फमजबने लिदास ऑयल पंप मसीदा थिंगबा तम थंबिरकलिबा लुपना मयामसिगी मिनुंसी येंगबिरकांदा अथिंगबा दो कोमथोक पियो होंफम खजिक हंदोक पियो हाइदना मियामगी महुत छिनजरकांदा आइना मीडियागी थोंगदा हाइजरी New Model Public School Kumbigi IDP Mahiroi Singna Sem Saba Mobile Canteen Amanga Se DC Bisnupur Puja Elangbam na hangdokre Khongthang asina IDP Mahiroi Singda Sel Thungi Amade Atai Lam Singda Kanaba Piba Ngamlagani Haiki Manipuri University के Vice Chancellor Professor N. Lokendrana Matam Kayadagi Hauduna Chatharakiba Tongan Tonganba Irregularities Kaya Asibu KSN Matang Putorkba Amadi BSC Matakta Tigatuna Inquiry Taunanaba Kongjang Changsilakpada Musugi Taupuba Karana University Asigi Administrative Authority Amagumna Ngarang Cherol Amatorkiba Adu Musugi Hana Lejeramba Integrity Adu Lekha Tana Chingtabani Haina KSN Haidi KSA की प्रेसिडेंट शेराम हेमजित ना थोरकपा चेरोल अमदा मुसुगी थौपुबा खरना मुसुगी प्लेटफॉर्म असी लाना सिसिनदुना यूनिवर्सिटी अथॉरिटी कनखतनानबा लैबा बॉडी अमगुम थबक तौरकपा असी इरमदम असी की ख्वाइदगी लाइबक थीबने मणिपुर यूनिवर्सिटी असी मियामगी लन्नी असिगुम्बा मियामगी लन असी कन्नब होनबदा पुमनमकी थौदांग लै हिरम असिदा मुसुगी थौपुबा खरना मुसुगी माइखुम उपतुना अमदे मुसुगी प्लेटफॉर्म
प्लेटफॉर्म बु मखा ताना लाना सिजिन्नरोइदबनी अमदी मियामगे अचुंबा खोलावगी मायोक्ता मुसुना कैदोंनुंगदा थबक तौरोइदबनी हाइरि हौजि पावगी मरथना तेमब्रे अमतंग लौमिनसी मतम की नुंसित नुंसा अमदि अइंग असाना मरम मोइरगा लोक तुंगबा अमदि खुबन सिंगबा तत्तन थोहल्ली पुमनमक सिब खुदक फहनबा ngamlaba काफिडोन कप सिरप 100% हर्बल प्रोडक्ट नि लोक खुबद नत्तन नक मही चेलबा अमदि खंगनाव मरेंग मरेंग चटलगा लोक कंखु खुरबा काफिडोन कप सिरप थकपियो काफिडोन कप सिरप दादा ये मकी गनो अजब थमो सिगी यमसे नेक्स्ट टीएमटी ना चेक्सन ना लाक्सिलगा थमखबनिने दादा नंसे जुहार हाबगा अमत कीदरबो असुमना मयामना मचलबो नाप्शन दुगम मसिगी युमसिबु असोयगान कोकदबदगी नेक्स्ट टीएमटी ना नापसेली नेक्स्ट टीएमटी जुहार हाबदिंग नापकोकना बसेमबनी जर्मन टेक्नोलॉजी सिनबना कंक्रीट का तोकनतिना मतमदा कपांग अमुक हेना हेंगलदली नेक्स्ट टीएमटी स्ट्रेंथ इज इन द वे होंगलकलिबा पुंसिगी लंबी सिदा अरैबा चाबा याबा मखै सासिनदरी अदुन हिदाक लांथक कयाम चादब यारक्ते चासिलिबा सिंगदुन अदोमगी लिभरदा कयाम सोखली खंगबिब्रा लिभर नबु सोकलबा चानिंग थकनिंग फाउदबा पुक नुंगाइतबा खोंग हांबा नुंगाइरक्तबा अमदि कुचु कुमेन सेंगहलक्ति खुदिंगमक सिबु ngakthokke हाइरबदि जोलिप 100% नेचुरल सिरप अमदि कैप्सूल जोलिप 100% नेचुरल सिरप एंड कैप्सूल Admissions open. Limited seats. Enroll your little one today. A happy and safe preschool environment focused on holistic development. We nurture curiosity, independence, and confidence through play-based learning, interactive classrooms, experienced educators and caretakers, a well-maintained teacher-student ratio, and a spacious play area. Kidzi Southern Palace Compound, 6009046088. ब्रेक की मतुंगदा अमुकना तराम नोकचरी मखाताबा पाउदा थासिगी कुनगा तरेत की अहिंग नोंयाइदा पिकली ममचा थमलमदुना युमदगी थोखिबदगी मफम खंगदना लैरिबी सलाम ओंबी नोलिदाबो फंगनना बथीबदा लेबाक मियामना तेंगबांगबिनबा सलाई अपुनबा नुपी लमजिंगलोब सानुलाल की प्रेसिडेंट थिंगनाम ओंबी इबेथोइना हाइरी मणिपुर प्रेस क्लब ता पांगथोखिबा पाउगी मिफमदा थिंगनाम इबेथोइना क्वाकैथल लमदोंग लेकाइदा युम पालखिबी शेराम निंगोल सलाम ओंबी निलोदा मपुरोइबगी मेंग सलाम तोंबगी पोकपा नुमित तरानी फाउब फाद्रिबा मचा हुंदोकलमदुना यामना निंगमदबा अमगा लोइनाना मयुमदगी थोखिबा सीसीटीवी फुटेज सिंगदगी उबा फंगलबसु ngasi फाउबा महक मफम कदाइदा लैरी हाइबा खंगबा ngamdana लैरी मरमसिना हाइरिबा नुपी असिबु फंगनबा थीबदा लेबाक मियामना मतेंग पांगबिदुना सानुलालना ममांग मतम सिंदगी हौना नुपी खुनाइबु कन्नबु होनरक्लिबा असिदा सरुक याबियु अमदे महाकपु टेक्ता कायदना थंबीरंबा थोकलबदि इमुंग मनुंग अदुबसु लुप असिना अवांगबा थाक्ता इकाई खुमनबु उच्चगनी हाइकी तारीख कुनगतरे की थेंगदा मचा पीबा युम छेंदीबा मसीसी युम छेंगनि फोंटोमगा चखिबसिदा सारन करिगुंबा नाना मची इमदले सुमदले सुंगसिदी लमदम सिलेबे ए चापुना मंगा इचाना पीना मचा कोनबगिदमता मफम अमदम दलेरगा सो सलाइ पमन पीलमजी रूप सनुरान सिजमै सिंगा मखादा सिनाबियु कनागुमना इमुंगा नाना लैसनदना संजदना लेरगा सो मथुरा वाबा तानिंगाय अमता लेते माबु कनबीबनेना लौजगनी अदुना मतमदा पुथोकपिरक सिनाबियु अखोइगी सनुरान द थिरकपद खतंग लाप लेरगा सो मनांग नप्पा ओमेन पुलिस अमदा सिनाबियु पाउगी मिफम अदुदा सरुग्याकिबे सन्नुलालगी जनरल सेक्रेटरी अकोइजम शांति लेमना नुपी मन पिकलिबा मचा अमबु हुंदोकलमलगा अवाब कयाना थल्लबा खोंथांग अमगा लोइनना अहिंग नोंयाइदा मयुमदगी थोखरगा ngasi फाउबा थीबा फंगदबा हाइबसे लुप असिना हकजिन लवी थौदोक असिबु मपुंग फाना थिजिंदुना निलोदागी पुंसिबु कन्नबु होनगनी मियाम खुदिमंगना हाइरिबा नुपी असिबु थेंगनाबा नत्रगा खंगना चानाबा सिंगना चंगजफम पीबीबा थोकलबदि मनाकनकपा पुलिस स्टेशन नत्रगा सिंजमै चिंगा मखादा लैरिबा लुप असिगी ऑफिसता पाउ फाउबिदुना तेंगबांगबियु हाइखि सनुलाना सम ngajadibudi man salibu khongchat adi man thokibase masi karino haibje khoi yamna hakna khoi mun sinjari adubu akoin thamjini wafamdi kanagumbi dumdum singi isa singna mabu thinabi ba lambi lamkhanga thinaba tagasu mabu pusanbiraga salagi office ta apo kubiraga kanagum thabiramasu akhogadu unabiraga niloda si phangda miyamna mateng pangbi haibase khoi thamjage
North American Manipur Association Nama amasung Research Institute of Science and Technology REACH Manipur na punna sinduna lisingani kungamanga Nama Research Grant Award Ceremony ki thoram Manipur University ki Department of Physics ki Conference Hall da pangthokre thoram aduki manung chana lisingani kungamanga Nama Research Grant Award oiraba singda award sing lantoktuna ikai khundabut ki thoram ka mari lenana Manipur University ki Vice Chancellor Professor N Lokendrana MU की Physics Department na su masak thokpa research kaya tawbagi khudong chabaromda meeting thamduna takpi tambibagi thabak chathare Nama Research Grant Awardee singna tongan ba hiram singda khong thangjin gadawriba si pungning thogatningai ni EMRC na hana sizinaramba mafam ase REACH na mathau tarabadi sizinaba yanaba thabak paikhatpa yai matam kharagi manungda Manipur University ase thoidok hendokpa university ama oiragani phongdokhi. We have also been providing financial assistance for publication if the papers are published for basic sciences. If the impact factor, if the journal's impact factor is more than 10, then university used to provide more than 2 lakh. And similarly in social sciences also, if the publication goes up beyond 6 impact factor, then publication grant is there. Otherwise also, wherever it is possible, university has been taking up initiative to encourage the young researchers both in social sciences as well as the basic and applied sciences. YK College Wangjing Internal Quality Assurance Cell IQSC Amadi Seminar Committee na Directorate of University and Higher Education Government of Manipur ga punna khusham nana sinduna Sustainability Development and Human Progress haibasida numinini chathagadaba National Seminar mangasidagi college asigi seminar hall da haukre seminar adu hawdopaki thorumda seminar adu mari leinaba bulletin amasu phongki Thoramaduda YK College Wangjing Department of Economics ki Assistant Professor Dr. Khangembam Arundasna Numinini Chathagadaba Seminar Sigi Kanaba Punalomina Hosi Haina Wapong Kaya Pongdoki. Many societies have faced the same thing, achieve high economic goals, growth, but continue to struggle with poverty, inequality, environmental degradation, and even social unrest. What we are facing today in our city. Yumnam Sadanandana Luchingba Kanglai Mime Theatre Repertory Ge Tim Assam gi damak Imphal thadokre Assam gi Nagaon da pangthokadaba kungamanga suba Bharat Rang Mahotsav National School of Drama da saruk yagadaba Kanglai Mime Theatre Repertory ge mioi kungamari na sabatim asina laikhidraba Professor N Tombina Iramba Dr. Yumnam Sadanandana direction pipa mime play Pebet utkadauri Kanglai Mime Theatre Repertory na handak saruk yagadawriba Theatre asina malemgi khwaidagi chawba theatre festival ama oiriba Bharat Rang Mahotsav da saruk yaba mangarak subani hairi Agartalagi Hafania International Fairground the Pangthokpa Kuntragataruk Suba Tripura Industries and Commerce Fair Lisingani Kungataruk ki thoramda Department of Industries and Commerce Government of Tripura na Caesar Hospital and Research Institute Private Limited po award pituna taramna opagaloina na ikai khumnabot kre Tripura ki Chief Minister Dr. Manik Shahna Caesar Hospital gi General Manager Santosh Sekhar da award adu khushnaki Caesar Hospital na Tripura gi yamna maru oiba thabak industrial growth mapangal kalhannaba amade thabak phanghannaba asina chingbada achauba mateng pangbagi damak sak khangduna award asi pibani hairi mamangda su Caesar Hospital na phamung chatret leiba Caesar Super Speciality Hospital RK Nagar Agartala da sananabagi damak urep uyung tamkhrabani January amadagi hauraduna January kuntragamathoi phauba sarak suraksha jivan suraksha road safety life safety haiba thimda thabum ama chathagadawriba National Road Safety Month 2026 gi saruk ama oina District Administration Thobal amadi District Transport Office Thobal
Thaubalgi meeting makada Journal Education Office Samagra Shiksha Thaubal nasu ngasi district level written quiz painting competition ama Thaubal DC complex manungda leiriba ZEO Thaubalgi conference hall da pangthokre. Thaubalgi akoibada leiriba class 9 dagi class 12 phawgi mahiroi kayana saruk yaduna pangthokiba written quiz painting competition adugi manamathum sing yenthokpagi thorumda DC Thaubal Robita Yumnam DTO Thaubal Hemochandra Irengbam ZEO Thaubal Y Achauba DI Arabica amadi N Rajena athoiba mitung sing oina saruk yaki. Pancreatic tumor GIST Carcinoma cancer care da mai pakna lokthokpa ngamkhre. Borompat Labor Institute asida pangthokpa paugi mifamda Cancer Care Institute asigi surgical oncologist Dr. Sapam Opendrona centimeter kungamanga chauba GIST tumor asi patient amadagi mai pakna lokthokpa ngamkhre haina phongdorakli. Analayangi damak mapanda chatpagi amadi sel hena tingbagi khudong chadaba kaya leiramba adu hantahanba ngamlagani haina mahakna makataki. Atau stand testing sina kena treatment lem terokanda pahan badu neva. Aku ini aim sina ahli di testing ngan nak kamai khang raya kena treatment tahu ya matam da. Advance di treatment tahu ya ada benda ahli sih jana matu aku ini aim neva. Mapan jala kal lakter ni pan sangat aku la amni ni ana ba affordability yang kan aku low cost tahu no hona jeva. Cancer hai balai nasi mayam nang kiner masu hujung number 1 killer ni tahu betul ahli di testing tahu ragadi kio tahu ya ba. Aduh makhluk nani na aduh mayang facility lebih wahai na kena message presenting na mayang nasi meeting kau. Tagial kolom lekai degi fashion cingakam kantana mahaki apum basi loktoki bada nungai ba amade tagat pa phongthorkli. Hauzik sana bagi pau ekhogi senior sports journalist boy 9000 degi lobisi. Sahi termapun makhagi nupa macha amadi nupi macha gi humpumapal suba National School Games Fencing Championship gi ngasi nini chanban nimita Manipurna silver ama bronze ama puna medal ani laure. School Games Federation of India gi meng makhada Manipurna yumbu oiduna tha sigi tang kunmapan degi Kumalampak Sports Complex ki indoor stadium da nupa gi unit kun nupi gi unit kunumdoi punna unit nipuhumdoi gi nupa amadi nupi fencer sahum marphuna saruk yaduna chathariba sahi termapan makhagi nupa macha amadi nupi macha gi humpumapal suba National School Games Fencing Championship ki ngasi nini chamban nimit ki pangthokiba nupi macha gi individual gi saber da saruk yaribi Manipur gi nupi fencer P Ambika na silver medal laukibane nupa macha gi individual gi foil gi pangthokhibada Manipur gi nupa fencer T Tamwan bana bronze medal ama lauduna ngasi nini chamban nimita Manipur na silver ama bronze ama punna medal ani lauduna sathariba championship asigi ngasi nini chanbagi hojik phawbuda Manipur na gold ama silver ani bronze ama punna medal mari lauduna chale. Tari Suba Manipur International Women's Polo Tournament ki ngasi sana ki bam match sa Zambia Women's Polo Team na Indian Women's Polo Team e Indian Polo Association bu maiti babi ghrai All Manipur Polo Association gi meng makhada tha sigi tang kunipan degi mapa leba ki nupi ki polo team ani yauna punna nupi ki polo team mari na saruk yaduna Imphal gi mapal kaljipung polo ground sa thariba Tari Suba Manipur International Women's Polo Tournament ki ngasi sana ki ba han bam match sa Zambia Women's Polo Team na Indian Women's Polo Team e Indian Polo Association bu panjal mari anida maiti papi khebane Zambia Women's Polo Team gi mai pakbi ki panjal singadu Peterson Emily Zane na panjal ani sankhe atopa panjal ani aduna Pamela Margaret Greensill na sankhe match asida maiti ki ba Indian Women's Polo Team e Indian Polo Association gi panjal ani aduna Sanjana Sanjula manna sankhe ani suba match ki sana khibada Indian Women's Polo Team bi Manipur amadi South Africa Women's Polo Team panjal manga chanaduna draw satkre Indian Women's Polo Team bi Manipur gi panjal singadu thodam tanana panjal mari sankhe atopa panjal aduna Moirangthem Bijentina sankhe South Africa Women's Polo Team gi panjal sing aduna Spice Crescina na panjal ahum Krenzi Ritali na panjal ani sankhe Taranipan Suba Manipur State ki ngasi sana ki bam match na Manipur Police Sports Club na Elite Football Academy kontha ahlupu maiti bapi krai All Manipur Football Association gi meng makhada mamang chahi gi December tang 30 gi
टीम कुनमरीना ग्रुप अहुम थोंगना खाइदुक्तुना लमलोंग थोंखोंगदा लेबा आर्टिफिशियल टप ग्राउंड दा चथरिबा 19 सुबा मणिपुर स्टेट लीग की ngasi सानखिबा मैच मणिपुर पुलिस स्पोर्ट्स क्लब ना इलाइट फुटबॉल अकादमी कोंथा अहलुपु गोल मरी अमदा माइटिबा पीखिबने मणिपुर पुलिस स्पोर्ट्स क्लब की माइ पकबी गोल सिंह अदु रोहित ना मैच की हुमफुम दोइसुबा मदी हुमफुमापल सुबा मिनिट गोल अनि सनखि अतोपा गोल अनि अदुना अकबर खान ना मैच की 35 सुबा मदी खेम बहादुर बी के ना मैच की 19 सुबा मिनिट सनखि मैच असिदा माइटिखिबा इलाइट फुटबॉल अकादमी कोंथा अहलुप की अमतंगारबा गोल अदु एसएम जबित ना मैच की अपिबा मतमगी आहब मिनिट अमदा सनखि सही 53 मखागी नुपी मचागी फुटबॉल टूर्नामेंट की ngasi सानखिबा मैच सिंगदा यंग वेलफेयर क्लब YWC लंगथबाल अमदी FC इम्फाल मयै कोइबी माइ पाखरे शामगों फुमंगा सुपर इन्फेंट्री बटालियन होम एंड हार्ट मणिपुर ने स्पॉन्सर तौरगा ऑल मणिपुर फुटबॉल एसोसिएशन सिंधुना थासी की तांग कुनिपांडेगी नुपी की टीम 13 ग्रुप अनि थोंगना खाइदुक्तुना लमलोंग थोंखोंगदा लेबा आर्टिफिशियल टप ग्राउंड चथरिबा सही 53 मखागी नुपीगी फुटबॉल टूर्नामेंट की ngasi सानखिबा अहानबा मैच यंग वेलफेयर क्लब YWC लंगथबालना ICSA इरेंगबंबु गोल 35 सिनोदा यामना लाक्सना माइटिबा पीखिबने यंग वेलफेयर क्लब YWC लंगथबालगी माइ पकबी गोल सिंगदु M नंदेश्वरी ना गोल 3 L सैतमाला ना गोल 3 CS बोनोमाला ना गोल 3 के रामेश्वरी ना गोल अनि सनखि अतोपा गोल अनि अदुना एस लकी प्यारी अमदी ए लिंथोइना सनखि अनि सुबा मैच के सानखिबदा FC इम्फाल मयै कोइबिना ईस्टर्न स्पोर्टिंग यूनियन वांखैबु गोल अनि सिनोदा माइटिबा पीखरे FC इम्फाल मयै कोइबिगी माइ पकबी गोल अनि अदु TS भूमिका ना मैच की हुमफुम दोइसुबा मदी ए लक्ष्मी ना मैच की अपिबा मतमगी आप मिनिट मरीदा सनखि अनीसुबा 7-a-side non-professional night football tournament की ngarang atheng barasan की bam match singda Kresa team B Bisnupur amadi NCYWO nungsai mai pakre Kasa Road Education and Sporting Association Kresa Bisnupur gi meng makhada tha sigi tang 13 degi team kunmanga na group nipan thongna khairuktuna FCI Bisnupur manaki Kresa ground sathariba अनीसुबा 7-a-side non-professional night football tournament की ngarang atheng barasan की बा अहानबा मैच क्रेसा टीम बी बिष्णुपुरना समादोन बिष्णुपुरबु गोल मरी अमदा माइटिबा पीखिबने अनीसुबा मैच की सानखिबदा NCYWO नुंगसाइना क्रेसा टीम ए बिष्णुपुरबु गोल मापल सिनोदा माइटिबा पीखि थागचिरि बोयाई हौजिल लोइसलकपदा मरोइबा पाव अमुकना पिजरी कुनगमंगा सुबा भारत रंग महोत्सव 2026 मणिपुर की गवर्नर अजय कुमार भलाना करस रिपर्टरी थिएटर के श्राइन प्ले हाउस हौदोखरे कोकोमी की मणिपुर कनब खोंगचत हयेंग चटननबा सेम साब लोइरे असेंगबदी नत्तबा असेंगब माना सोशल मीडिया दा थागतुना मियामबु लान चटहनबा याबसिंदगी अकोई चेक्सनबा मथौ ताई हाइना मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली स्पीकर थौजोम सैतब्रतन हाइख्रे Geographical boundary kaidrabasу akhoi masel muknaduna leiraga apunba Manipur oiri haiba yaroi haina MLA KS Joy Kishan haikre amadi malemda chaukhaliba lebak singa si makhoi gi mapa mapuna thambiramba kangkhul liklam adu ngaktuna thamba ngambagini haina MLA L Rameswar maiteina phongdokre asigi oinadi ISTV na pijaba pau matang salujare mieng tabi basimbom kan